Ivan Kunhira omwebembezi omchange kinagirango kutandikaho project nkezi chwerire change changa chabo na mnonga okezaho oburemezi obingi babirevine abikwatina projects ndi yabo ikisaji yabo obwe bale mu Uganda Premier League so mbachikozesa ntutunga akasenta akutwereza na ukatufoye kukasoye kutuyambaho then resource center hii abantu bakamanye ko tubombekira umwanya gukora mambaga mane kugondezamu baitu cyatambura mpora batuntsima ruhanga kantsima government yetu NRM hawa program yege ya ismide batwayire projects harmu resource center akatare tax park countdown clock nagirango ezona zibire enshonga mpango otireho nekizano cy'okutekateka nkikongera ntasya y'omwanya tineho amwana uto training akolesa machine ejo kutema kanyazi then in case haba haja nkichafamu nuko umakanika amanya kujikanika machine ejo so roughly ukugita alwona na cleaning n'ukora byona ka 2.2 million abantu baganyirwamo abasomiko baganyirwamo kandi abaganyirwemo yo kubanza ni government itonga town council egika plan yaitu yokorora ngo town council yemereta kutunga emisoro. Number 2 abataka by improving about business abukuba ati kugana ku central market abantu bona bakorama ibahano ko makatari town council watu 10 arabamwe abarukuru mukataraka akombekiro ntibagirango embera omwanyugo ekahinduka yayongera okubanunji mbere kurga kataraka katandika ikaba mirongo yabo kuba bakazi bitu bakabona imirimo nitwe twabona imirimo nene ndeba icyo cyonka kirimo amakuru enyuma ho tukaturiombe baho tukaturiombe baho konkati yakizire estongore cha youth made tikatwombekera kakatare na franka kitire mkono ni mureba twena turi tubonire tunyirire abebe mitu basima entunguka erikweyongera okwija omchangeki nabashaba nabatura konja kwataje project ezo eziri kuretwa government amakuraga gasha kwa Anthony Atuine.